Sílam gohfuil nucht allhar ógain le Lordfuis caihí mérá agus mé cinnte go 19 James lom le seo na gomuid Harbh broúil meallar an scéal ionta a formmuid an tatan seo ó baby so gonne le fásta sús. What? Mise broú as Hugh. Pah, Don't no. lie ví tú cuiinú. Yep, tá leanú agam. I didn't know, but the question be James every step of the way, lum and tamar fa. Mis agus Hugh na donors agus just hála se agus bhí swimmers níos láid ag Hugh na bhí amsa. Tá was gona bheith serious jo mé Okay, was sorry, broú asad. Bí me se ar an air ar 2FM ag genú co-hostal le Darren Garhi ar chláir nua seci Drive Time with Darren. It's just expression of interest in seo. Tis a iachris na stáid ar fad that tú héis golóir daoine bhlamach. I think that's a big ball of bus chin. Is the mission going to be clean you? Hosí me se cuiinú Or Hossie, that doesn't right. as ggóil sé tiltte agat an oberchuí atá chuiriste agat san airnal seo le Gemlíon na nús, breis is Gemlíon na nús, tá ní seo rud a Hardy Haríthe, seo rud go tusa genú ó thos tú má ar radio na Gaelta de blianttí ó hen agus the grind has been put in, tá seo níor dunar bíile go sé tiltte acu a méid tá sé tiltte agat. And In the words, if fucking Michael Jordan, never in doubt.